29 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ad 29 minutes silsilage මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එම්ම හැබේ ෆෝන් මර්හබා දනවා. අලෝ මෙරේ කුරිම ගෙන්දනි 29 minutes silsilage අඩ්ඩිය ෆස්වන ප්‍රෝග්‍රෑම්. අලොමෙන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ජමත් සලෆ්ගේ ස්ටුඩියෝ එකෙන් කොම්මේ බුද දුවගere දිහගඩ තිරිහුන් දිහගඩ ෆන්සස්නෝ එක කුරේ ගෙන්දා ප්‍රෝග්‍රෑම්. मेरे तिबुना बद्दो करवा शेख की अशेख मुज्तबा हमीद और मैं मेरे ख़ास को अल्लाह मौलू की फ़ैक सालों शेख प्रोग्राम रहमांगे और मैं मेरे के मौलू की फ़ैक सालों शेख प्रोग्राम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन आदि प्रोग्राम बल्लम गिंदे वा में हादो बेती मुस्लिम खुना तो कोमे के आदि अरुण में मेरे के मौलू फ़ैक सालों में बुनीमा पर आदागे मौदू गुतुगा बैबे फुरना सिफा वियस हकीकतुगा मी और मुहिम मौदू है अरवन मेंगे मुज्तमाउगा खास को मियदो हमें के दिवे मुज्तमाइनो मुल इस्लामी उम्मतुगे एके कंकोलतक नजर हिंगा दारोस फैकस्सान मुंगे मसला दनी एद्दु वरनदोस इतुरुवमो एई अरवन मेंगे तेरेगा मी नावरस्तेक अड्डिहागे फहकोलु फेरिगन इस्लाम दीनुगे हेदुन तेरेकम वरबोडा कुल्लियक मी मुस्लिमु तेरे निजमानुगे मी आई ite zuwanunne kuriga namadu nuko ulun ite zuwanunne namadu kuram fasha kuriga burga nala ule ite mujtamawtake ei dive mujtamawkam aves adi duniyege en arabi muslim qawmtakam aves burga eluma namadu kuruma islam deenu goi gota kantatta kuruma de samadukam warbodu ituru wegindiya kulliyaka mi mul duniye feturigindiya warbodu heo badale kutuga mikandita wegindiye eha hisabu mi badal ais मी दिहास एव्वनाहरुगे वो ट्रेड सेंटर मी वट्टादि हादिसाय किया एफहु मुस्लिमुन की इरहाबिगे गोतुग टेररिस्ट गोतुग सिफको इस्लामी गौम तक एगे गोतु फित्तुन त फित्ता मी इस्लाम दीनुगे हेउन तेरकम मिया खुल्ली हेउन तेरकम उट्टादु मट्टक तफातु एके एकी प्रोपेगेंडा तक एके मसकेत गरुबुगे काफरो गौम तक आई कुरम मिगोतु कुरम गाइस एके की तफातु फितुनत मी इस्लाम दीन उलमा मसके कुरम अन्ना मुज्तमा तहुगा आदि मी हुंगे तेरेगा मी दनी दुआ को वरन दोस इतुरोम एगो तो नतीजा के वेगन दनी मी दो अरवन में हिता में फा करेंगे वजह अरवन में मुज्तमा तकुगा मी इस्लाम दीन के हेदर का इतुरु कुरमट्टका एत गिनुगुण मस्सकेत्तके कुरुम फहु मी दो ए कंतत मुज्तमा तेरेगा फेतुरी एत बयको एकम बोदंबा एकम तबावा फेरीमा एकंत फेतुरुमुगा इये एम्मे हिवरा को मस्सके को इये एत बुरे उफुदु मी हुं मी दो ei emihun e mujtame genestin goi emihun mistakuna daskoddin goi ei me katugote ekkam amille dekigen ekankama durhelive ekankama dekola eba madu namaves wahake deke vetan awun men terege medu madu namaves e baade ituruwamu ade ei awun men mikia fakasalu me deenuge mauga sabituma fahu emburi anekkaves fakasala deena duraddiun mi mawdu mut arabi bahum me mikeni intikas ei deenuge sabituma fahu deenuge kantattaka josha foriga kurimatnuma fahu fardu fas namada rakkateruma fahu e namataka medu farwa kudave deena e ghiratterikan hitun eki eka niula gane deenuge adawa terinnayiku eki kantattakuga deena dekola e nusida gotum ves baaveri vevi mifada kantattaka miha lebi efada kantattu tere miha shamidugen da diun मी अगुण में तेरे मेदो फिन्न मुंदा हिता में वेरी मसले आदि मिकन कम की हकीकतुगा अगुण मेंगे इस्लामी इलुम वेरी मिकन कम में द्वारा बड़ा वाह पुल दक्कवाफावा कंका मी अगुण में एका को अनेका का मिकन कं अगुण में कुरिमत वेदानती बिरुवती वांछे कमे मी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिदायत देक्कम फो हिदायतुगे मतिवेरी न्यू में अगुण में किमे गिंगुस पाणती हेमवे अगुण में एंगे अगुण में मै मतिवेरी नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ekadege faanuge isvegoswa faafataka adi kore vidan huriha faafe Allah subhanahu wa taala advance ko ma kurin wani fuswafa enames efada haluges nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme ginen kurwa dua flage ko bato ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik e hitta froluwa ilahi e hitta froluwa farate timan kalege faanuge hi pulu mativeri Allah subhanahu wa taala ge deen matiga thabit ko divvande मी अवुण में उम्मतुगे मी निकमेती मुस्लिमुं
algon men savvis kadir Allahuge Allah oredumun anna mistakun ekade faanu sallallahu alaihi wasallam ge mi mativere namona ibre libigannen je kame ekadege faanu mi dua fulo korevi kivegen to algon menna eken daskod devu mattaka algon menge iman kamame algon men aman vegen algon menge deen veri kamame algon men fakhur veri vegen algon menge na korevi alukantata kame algon men fudige nutivu mattaka ade algon menge hin abadu islam deenu mutiga thabitwe otuma algon men mi dua takrar kon kurumuge mativeri sunne algon men daskod devu munge algon menge ma nabiyya Allah khalil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakafa min amuna algon me jehifa mi hamekene ekadege fan sallallahu alaihi wasallam ekene kurava ha kame no ekadege faanu kurim wadaagene mativeri nabi bekadum algon men adu ahane Ibrahim alaihi salam ekadege faanu Ibrahim suratu ekadege faanu kore dua taku terega ekadege faanu ge dari kadum mot dari faskolo buda alukun kurum rakater ko demadi ewe dua kurava algon visnala ebe kalege appulun budu taluwa davva ebe kale gini kanya buda dekola jihad kurawwa e jihad ge sabun bodu wegenwa alifan gadigi teriya ekade fana wannawan je wadagennevi Allah ge mativeri nabiyya abul anbiya Ibrahim Khalil alayhi salatu wassalam ekadege fanu mi dua kurawani Allah ge hadratu ge ekadege fanu buda alukun kurumu rakkatere koddevwato ekadege fanu rakkatere nukure ekamun durhede nuwajje den duniya kon insane kon taakunto annane buda alukun nukura enemes ehadu gaves ebe kalun Allah ge maguga Allah wattaka kuttame Allah ge hadratu kuttam ve mi dua kurani islam dinu ga sabit veto emi magon me warab boda visnen che kame mi agon me mikankama du nuisna kama wanama isa hita ko agon me nenge awun menge fa diinuga magon kassada hinga dane mi medo awun menge mujtama terega wargine wakame iyye wara josha foriga islami leaflet tabaha iyye wara josha foriga darusta bewumuga hitere vedi darusta for kodinumuga hitere vedi adi iyye eta datitaka duttura takigga adi kovato jaltahuge kudagoliga ves islam dinataka eta khidmate koddifa miedu awun menna islam din feturi islam dina ulevene magu rangala fahivini e gottetta du kollatan e fene madunama ves ema mi asawun me mere program me dakkam yole wahage ki awun me fakassalu me mibuni mievren bodu fakassalu me hagigotu ganne farha wiafari kodoko fahate jiheduma ki ei fakassalu me nu hagigotuga nuwata kurangunu kame kamyabunu nuwata hodamunu medeye kuliwargo nudibu ei hagigotu fakassalu me nu fakassalu ki mativeri hidayatuge niume Allah subhanahu wa taala eta billion bayge tereng waki bayku howwa adi e mi kuda gawmuga mitiba tillakke wore mihun tere invest Allah subhanahu wa taala algon men khas kurwa algon men ki fardu fas namada amedu rakkaterumge hin algon men ikamamedu farwaterumge kante algon men hituge levvi mativer ilahu e huriha niumate devuma fahu Allah wattaka sajida kuruma fahu Allah wattaka algon men fahish kante dukollum fahu thing e magun algon men kibawe faksan mabure bodu abaji welcome hagatu ganne ema e aso algon men mire mi adiolan benwa kamaki mige baavar sabab teves astahagete kuji aman dene ganna ade megod kurimadeni ona terismet silsilage addiha fasana program merege mawduaki fa kasaalun alomenna kumere story wada minavi Sheikh Mujtaba Hamid she komegasa mi fa kasaalma ki haygo swaran hama nurakateri kameta den alomenna fenna manzarataka baafiya den mi fa kasaalima den amura dinen awmo ki warab bodan mudawu fa onna kamaka mi kudinna be fami onnani ei bay kudinna ki den warab bodeti datita kurimati wegen nota majburi hayat meduri wegen wazifa gotum yes adi kaven kure mihege sabu yes warab sabatan e bore she amiga fa kasadan wa ki meduri wanget den kommegas mi dina mi fe jehuni ma den anekas dinan annan haygas waran mudawu kamaka be fami onnani ಶೇಕುಮಸರ ಗಾದಿಗಳದೆ ಫಾಂಟೋ ಮಿ ಸಾವತ ಕಾಗುಳೆ ಗೊತ್ತ ಅದೆ ವರಮು ನುಕುತ ಆಯ್ತು ಹಾಗ್ರೆ ಮಿಸಾಕ ಅವನು ಬಂದ ಮಹಂಗ ಆದಿನ ಮೀಸ್ ಮುನಾಫಿಗಕ ಅಸ್ತು ಕಾಫರಕ ಅಸು ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ತಬಾವುಮಕ ಗಿನ ಫಾರೆ ಭೊರೆ ತಫಾತ್ ಮಿಸಾಕ ಮಿ ಮುನಾಫಿಗನ್ನು ಏಕಮಕ ಕಾಫರ್ ಕುಫರು ಮತಿ ಗುರಿ ಅಸ್ತು ಕಾಫರೆ ಏನೇ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗೆನೋಮ ಗಿನ ಫಾರ ಫಸೇವೆ ಮುನಾಫಿಗೆ ಇಂಬುರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ರುಜು ಕೊರ್ಮ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಿ ಬಿದುನ ವೆರಿ ei deenuga kamekkamuga dekigen deenuga nekkantetta koramihun
e biduwata du kollum ei undagu kame ename misalaka faafek mi kureveni faafek kan tima amida nafsa qabul kura halu timaki gosmi kan qabul kura halu faafata kura mihun mi tawbawu ma awsvegin evede ehma demmeti adi alwadi nokuta mi misalata awmen warboda eba baharu libe de kommekas mi fa kasaalu ge sababtake ebuhori ade emme kurkum bona kama wanama e dina e ule ulumuga ene ulen jehe gota sahagetukum mi nule weni miga baawar sababtake agun midannawani emme muhim en sababtaka badaru sadaka mi dirule mujtama nuni dirule veshige sababun e anna pressure ta nota dhugut mi eki gotu mi dimawa fittuntaka timami bodama deme fa korba finta misaka wazifa yaddani igadu awun menge mujtama me ne wazifa ka goskinone uleweka adi hame me awun me ginafara azifa ada kor mida tantanaki awun me beenumwa awun me hitawa gotaka islami vettaka onna mahol take vesnu ehme me wazifa midani misaka gossa madun adi bayfare wadi awun terega hama mi nurakkaw tereba wade එහෙම වසීෆාතක හුට්ටවෙස් එබදේ බයිෆහර එමි ඉස්දා කරන් රේ කියාෆෙසෙවා බයි බෙහොල එවද කංකම කුරිමත්ලා අහමර මි රංගලු නියතිග්ග කුරිමත් දනි එනමස් මි බදල් කරන් දාමීහා එන බේනුවනි එහෙම බග බදල් කර එහෙනමස් මි ආඛිර නතිජා කමි වනි බදල් කරන් දාමීහා මි බදල් වනි එන බදල් කරන් දිය මීහුන්ත ඒ තිබි ගොතුගා එබ තිබේ අවුන් මෙන් ඉතරේගා mi ham awon menge mi misalaka komme daira ka awon nazar hingale speaker da bodeba e fenigen de misalaka siyasi daira awon nazar hingadies noni awon men sodi daira nazar hingane tawlimi daira nazar hingadies e ekanda tever ehmema awon kuru gottaka bune vidane mi nuba ekveri nota mi mujtamawa ena dirule veshige asaru nede asaru eba kure ehmema ege teriya miha wannam wadagen da nota ekama kurmat dar miha eveje waraboda tayyaruwa mi kurevni hangurame ena hawa nafsa dekola shaytona dekola ena yaiko maski korumun enna mi ekverinna dekola enage mujtamaw e qabul korumun fikurtaka dekola ehmema tima je waraboda ba tayyar nuwe miwala kangama korma davi kama wanama e veshin yanna ekeki fitutagu tima jehi emme fahum ekeda kuriga misalaka wazifa wanna dos konuni ekama etanake da dos kolama bangi govima namaz kora miha manumodon aden jama namaz wagudu faaytu nuwanis kofiya e rangalu kameke emme manumon du demun ais emme fahum fas namaz tinnama da badluwe tinnama dinama da badluwe den e farwa kodekore veden mihin gos eme fahun namadu tan nokorevi mi hukuru koreve mi hekkas baduwege awunu men kama lomati e gos e hori ehma mi alwan men ekama medo komme e befuna ma ichhige bonani no kama awunu mujtamuga mi da kanka mi alwan men Allah subhanahu wa taala me da ha me sabitu kan adi alwan men duwa ka Allah subhanahu wa taala awunu men marduwa ha me e da devu enu ehma mi e sabab te ekamago mi awun me ane badadam mi mifada pressure taka nuwata mifada mi fitun taka awun kurimata nudum misalaka badama hinga Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ekadek faanaki islam dina emmi furtam kolo wade wadagane matiwen sahabiye adi ei duniye mati ekadek faana swargege matiwen niyume Allah subhanahu wa taala devwanakam ge guarantee Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en hadis fulege devwa adihe bekan tele himene wadagannawa matiwen sahabi Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qadisiya hangurama matiwen qaid ekadek faanu islam wadagatuma ekadek faanu mamma holo ekama horeselobi nota ekadek faanu e wen a dinu ekadek faanu nukumeto eta fittun tak ekadek faanu kurmat korevi miham awunu me mujtamu skandta tawagoi misalaka darifulu min ulidafa fals namad hedam feri bay mai me kambodu ade nuni darifulu tumulu di korum feri eba kambodu darifulu sunne rod hifam feri ekama ayba kambodu miham awunu terega mi fenna mazarta hama migote mivi Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu mamma yebes Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawu maako e dinu no da kaaba fen usultan noni mujtama ay qabul kurma khilafi kama badafa mi bunani ti din du nukolla hindaku timanna evesiche nukaname timanna fenevves noraname mi bodugo funadevves nalaname adi timanna hiya de tanaka nos wannaname kya mifada eta kamdete koreve ename Sa'd radiyallahu anhu edu hoko ekade fanu lobiwa mamma fuluge e fitun daga ekade fanu bonu dembi vidalwani kiketo vidalwani
mammage furana bahagi mamme sateka furana Allah subhanahu wa ta'ala devwa vi kama vias misalaka vi nama vis faharagu furane nukunnamu gos e sateka furana nukumen endiye kama vias timanna mi kabul kuri gote duden nukurana me mamma kanya mamma kaabu hadashe nukanya mamma uti kuni bunu gota mamma oleshe eme fahu mamme yevves saudi ko fana bada nuwanekan yagimo ma ko den e kurin e buni kantetta e buni gota e khilafa kuran fishi em mi ham agun men fininganda namuna hame gota musabun umar radiyallahu anhu gawaka mi agun men zuwanuna abadu midu Allah rahmatu iwe wahagatege ekade faanage kuriga muli makkaga emme riti zuwana emme mirwas duwa ataru jani ekade faanu emme riti hedundane ekade faanu mayimba fennegi mussandi bay enames islam dina manuma ekade faanu ekkela edinu ekaheri kurmattaka eves hadege lobinuwa tiyenno එක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එදීනු එකහැරි කොල්ලුමට්ටක එකදේක ෆාන දෙමුංග මි හුරිහා කන්තත්තක කේම් බුයිමුක ඛිදමතා අන්න වුණා මීරවස්තුවා අතර බකරු මි හුරිහා කමුක එකදේක ෆාන වහුරුම් කුරි ලෝබිනුවාති නෝ දරිෆොතක අනේ මි තකෙච්ච එකදේක ෆාන මි තකති නුදිබිජ්ජිය ඒ උසූල් දුකුල්ලා ෆානතෝ එකමා හිතයකන් කුරි හෙන්නමස් duniyege edunta kurimate ekadek fan iskuri islam di Allah subhanahu wa ta'ala emihige hita iman kam waddyavikam awanama denge iman kame Allah subhanahu wa ta'ala ge ala egotuga sabitu wamenu kan Allah nuniruwana em me fahon kedek fan kuda kiriya awrniwawa fotigande inut satagande annawagi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke wadagati emuzul fen wadagi nabiyya sallallahu alaihi wasallam kirit kurevvi enames ekadek faanu duniyege edunta dukollava islam deenga sabitu wi ekadek faanu ge maimba feinge faratum a ilaga faratu mujtamaga faratum a pressure taka ekadek faanu bo nudebbevi e fittun taka ekadek faanu kadiya kurimat levva ekange macca ekadek faanu kamyab hodevun natija ke vegendi shahide gotuga hud hangurama edu shahide wadagatum adi ekadek faanu ge appulu macca miedu algon men etanaka diumattaka da itlari hedu karam da madina ge ahudu verinne islam deena wadigindi musabun umar radiyallahu anhu ge appulug macca giyamata jindin ekamuga jore ko dek faana liveni gotuga ehmema mi es sabab ingeto mege baadi sabab ame behori angon menga mi program ga wahake dek කොමසරක මේ විදාස්පන්තෝ මේ සාබතු මට්ටක කුරුදාන කන්තතක ade sabitu mattaka angon economics mi bayan kore paden kore vidana kantata ko terege misaka ebuda angon denagannam wi angon menge mujtamaga mikah kantata ko angon me mi ginafara fa kasaalun kivegento deme angon mi dennevita mi bayan kurita ei ke mujtamaga ganna pressure taka taba avenut e bone mume hema mifada kankamun tima rakka denu mattaka wara muhim kam mi soli rangalu ekwerin ikhtiyar koro mi islam dinu matigena sabitu koddena kame hagigatu ko soli rangalu ekwerin ene yakun nikkama wanama ege sababun ginafara e islam dinu eba hore fa kasalafa e agun men mms aduwa wahake ekkeda ana duruga onna bakari jahaganna e anna walukutta enonto mote minika wago hema abadusmi rangalu soli mihunna ko ulumaki ei agun men deenuga matiga sabitu koddena kame ehmegen nunto agun men visnala kivegen to agun men ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam imi furtuma quba miski bina kurvi kivegen to madina wadage ekade fano ambi kamadunna mi gekolta bina kurum kur miski bina kurvi kivegen to firihenu fardu fasnama jamaatu kurma deenuga bar alwa mi wani ade mi gawar bod hikumativve e agun men ebbe ko anebbeka kuli lami hew kontattaka ebbe ko anebbeko hi terumaki mi hagigatuga islam deenuga matiga miha sabitu koddena kantatta hewlafa rangalu ratte hinnaki islam dinu mutiga miha sabitu kodde kame hama e idikol nuba nulafa gos ratte hinnaki ei islam dinu tima ekkiba kurwa kame ehun kitime bodu aadime kama vies ena ekani ma ekani hus gos baykaeko ma ginedu holin farav kama wanama emihako kinetowani ena edina dura hama hinga daane shadidal misaka ආමු අහුන්න නුන වැහකි යම ඉල්මරිය කොසන ෆාකස්සාෆාන් ඉදුමරින් ෆාකස්සාෆාන් ඒ අවුන් මෙන්න ඒගේ ඒ බයි හාලිසාත එවහොරි මිසමානුකස් මින් හම අවුන් මෙන්න ෆෙනිෆා එනමස් අස්තහගතුක ඉදුමරිය ෆාකස්සාදුමුග නුවත කිනෆාර එකකන්දත වමුග මිබුනාහිම් ඒ ඉල්මු හාස්තු කරමුන්දා ජමානුග එන ඉල්මු හාස්තු කර මක්සදු ඒක වරබඩ
dawri ada kure misaka awalmena beerfurun ene Allah wattaka ilmu ada mi hodikama vies enege niyatiyo vedane ilmuge zariyain duniyege mansibe nota riyasate nota matiyori maqame nota mashhurkame hodum niyatuge macca ena ilmu talabuko hodavi kama wanama ena marumuge kurin Allah subhanahu wa ta'ala kommeska fitune giteriya ena waddawa ekamuge niyat nuba niyatuge ugoba dunimatiga devumaki wargina fara awakame awun menge mi fahuge islami tarikha nazaru hingadaru awun menna ganganaka teresteka hijune mi faat with teresteka harta terega mi Abdullah al-Qasimi kiya mi Saudi Arabia ke Qasim mi province nispeva hama mi idum veri gotuga nota academic ko mi fitte ichheliye mi nasora inna adi shiina radudi ulu mihe ene kama me fawagotu fakasada mi dinu gabay thawabetaka inkar ko mi ka kuri gabul kurunga gabul kurunta mi ka ebori inkar ko mi ham hingawa hagi hadsa mi gastu awagotaki mi ilumu wakisabaka libum nima tima kiburu verveni mi wes mi ama fakasada muge sabab totene awon faakurinja devana sabab kiburu verivo misaka awon badama hinga adena mis awon me emmen nge algon men emmena besinge algon men adawateriya shaytona Allah subhanahu wa ta'ala malaikatuna ku sorgayga devvi jinniye ehna miskinit ovi Allah subhanahu wa ta'ala mativerikan devvuma ginain alkon korevi mativeri maqame libi soli mihekam amille deki amille tima feni kibru verum natija ge vegin di Allah subhanahu wa ta'ala shaytona ge gatu no shaytona amur korevi adam alayhi salam sajida kurma malaikatuna ku ehna mes ikade kike tobuni timanna khadu kurwa fani alifanunne adamu fana khadu kurwa fani machine ehema timanne ki adamu fana warima mativeri makhdu ke ehema timanna sajide nukurana me amille kibru verimu ehema me den alon me visnadam me den duniya di ehin anna aada gamun me ehin sodi mi hun nota ehin bala kamawana me hama vegin hin yadan kam enunto ehema mi fada bavar mi sam sab engato timaya kibru verika nota bodaka mi ufedu misaka wagutu kamanawono makkiyade faningato bahake Umar radiyallahu anhu ge zamanuga ekadege fanuge khilafatuge verikamuga arabi tankule raskade enota raskade gotuga arabi qabila gulumundiya jublat kiya mihe ingeto nota jubail kiya mihe mina islam wege enanani madinaya den bay riwayat wannani efargo madina gonefa makkaya mi umrayaka mi diya daturegga ena tawaf kuramun taniko enage ihram ekkeda fosha miheka mi eruniye fosha misaka mi komaskotaka moti bimuge keteka mashi matiga alafuna fosha misadaka takuna diguwegin nuni tawaf kuraro kono misaka faba fin wedanta ekden eta bayku min tawaf kuraro eridanata mihe fosha komaskotaka den komugas mi gotam mi enage fosha miheka erunima ya ruliga mi hidigotaki forga emuri ekke mihaga moonumatiga mi jehi egedo mi mibuna ekkeda rasdari kolon miya ala islamige miha jehi mi masala mi ufideni kondana katto khalifa ge darbara Umar al-Faruq adul veri kamge namuna enunto ekade faanu darbara mi hazir korunima ekade faanu faisala mi korwani ekkeda miha nota ek nikameti miha nota miha kaniya debunu miha hama mi rasdari koluge jublat nota jubail minage gaage jahan bagutun inkar korobani ene kini aharan gaage jahan annaki ma mati veri befule aharan aala kenu kini aharan gaage jahan tin ove Umar radiyallahu anhu vidalwani islam diinuga wani riha mi hamham koddife uni menubani e confuse nuko madukura shahar tikama visnada de Umar fan ene fursate mideni ene hin edunima din ere reganu damwara wagutu ena sirriyatuga madina nukumege gos roma nunna ebbave islam din du kollani hage enage hita en gabu nukuruni enage mativerikan ena gabu en hita gabu nukuruni ene ahin insanaka ham vege hinga danaka ene islam dina wanakas enage ramanusuren enage hoy ekada ras mati fu nuata beful nizam awon me kiyanuda mi ekan istigoti hem wagi ena fakasa de mi kivegento
ena hitugo kiburu verikam boda kan tima gam denosa tima fenifin finu ema miwes faakasadumuge sababto tere inumeri gennawa kame den hama ehim egota hama inumeri gennawa war awun tere imed war boda ame khas ko awun me mihama mi dina ulewet masay kora be fon tere guys bay faharu mi siyasi fori wargam wargina wa kame mi haram nadaru taka awun me maabada samal kan nudeven sadaka mi siyasi ko awun me faadu kiyumattaka no awun me siyasi mawlumate hodumattaka no awun me siyasi ko to muzahara ko waki kame haso kormattaka dejinsu masuni wuma ami badan uje tantana eduma ingeto mifete bar kan awun tere me mewani wara ආදායකම කවිෆා ඉතින් වරහම ආදායකම කවිෆා එනස් ඉබ්නු කෆීර් රහිමහුල්ලාහ එකද ෆානග මෂූර් තාරීඛ් ෆයි බිදාව නිහායි කුන් ෆතුග එකද ෆාන ගෙන්නාෆා වාහකේ බගදාදුග ඉංගෙතු බගදාදුගේ මිස්කිතගේ ඉමාම කනුවත මුඅද්දිනක බංගි ගෝවා මීහක උළුණු මීහිගේ වාහක දැන් එසමානකි එක තාලෆිදින් හුන්නාන්තා එහෙම එසමාන වරානේ මේ අස්තු මුන්නාරු මිස්කිතුක මුන්නාදා හුන්නනේ වක මක්සදගේ මියදු රීච්චක හිදි බට්ටා ආෆ්‍රිකමස් කුරි ජමානුක බංගි ගෝවා අරානේ මුන්නාරු මච්ච මේ සිඩිල් දා ෆොන්නාන දින් අරාෆා බංගි ගොවිම ඒක මති ගොවිම වර ගින හිසාබ ෆෝරාන තාඩු එගොත එක්ක මේ මුදින් මීහා මත මුඅද්දින් මේ අරණි ඒ මිස්කිතුගේ මුන්නාර දැන් මේ මිස්කි කාරිගේ ඔලේ නසෝරායින්ගේ ගේ හොරේ එන බංගි ගෝවන් හොරෙෆා ene mi badale wonu gutu wagut ene mi fennani ekkeda geege mi sa terrace yawonu mihara mi kiya kama wana etena nuguma funna angin kujje e hisabun enage ke khati nazar not ena e badale musabun enage hita e kujjayeda ke mi hita yoni wagutun bangi gon dukolla fen faabagen e diegoto gos egiya wade mi e kujja kaanu kora mi hurarani den ezomanuga दुनिया फेतिरो फेक कमेन्नु में खायनु कुरिम कुरिम मिसाके इस्लामी निजाम इस्लामी सगाफे वरबड फेतिरो फतीमा एरो वाकी यहूदिना नसोरा नो एरो ओले एमएमएस मावड खायनु कुरिम कुरिम रट्टे ववन में तेरे मिजात मिजा सकरात न हेमेना अमा डायरेक्ट वन वत सीधा खायनु हुशली में कुज्जा वुंडनी तिमन्नगे बप्पा हुद्द दिनी मेनु तिमन्न खायनु कुरवेनु है दे एमी हबण को है बप्पा देंगे बप्पा इस वुंडनी कादेक तिमन्न दरी वल खायनु कुद्देन में ती मुस्लिम के kade na sora dina wannashe muna wagutun ena bunani timonne kina sora eke emme nazarege sabunut emme baladum sabun Allah subhanahu wa ta'ala fituna ege tere insanako inga mi awon me warboda visninje he kame hagigatuga mi wes awon men fakasadum meduriwa sabtege mi hama inumerin gensa hagigi hadisatake inga topi hema mi awon men takuraru awon men tere medu waragene lui kame gotuga dikemunda kanka شاید متی اشاره کری بودن علمنا سیاسی دایره هم ایگت فنیگه میدونی مثلا سیاسی بنت ہوگا انه دینا اوله اخونگ تریگس اخون بس اکی کهلا بنت گوسیا دن نوناله هنه دینه بس اینگه تو اتاگه ها کم سر گلا واجی سادی آنگنا پیرونا استری متی نشیکم کو بس آمینه سمتا هننا دن هوا ایتی میتی گوا دن گوس اکی مگاما کی مه کی دین apply kura magamen no ekki me asda adram me gam yone awon kurim me program fitness me ekkeda me wannne ekkeda pressure mujtamoge vetta enake hilaf nuwam wegen ewagutu eti compromise kolli veni asda hage gatuga den me ehin ek takurar ko gos emfon ek hituge ekama have to netigen tani den ei lui kame gatuga aslo hage gatuga ane fenige emfon midani emima mi emme bodo awon me hama visnenje sabtade fakasalumuge waga awon misaka program nimmadum buna kama waanawa imam ibn qayyim rahimahullah vidalu fawani asl intikas hakiki fakasal not diinuga magas sabitu mafo imagun emiha feve kasalumuge emme bod sabaki emiha ya Allah subhanahu wa ta'ala ya defara ekahiriwa wagutu nuta insanunge lomati emiha gelle ekahiriwa wagutu ena kora sirru faafatahu sabunne mi imam ibn qayyim rahimahullah ta'ala fa waram muhim nukuta awun me huriha befros bisnen chekame kiteme waraka bear for awun men alukon kopwaves mihan me zamanuga wara aamiche phone ki enu sadaka awun me music aduna ha fane emmene ive hisabu unta fenne hisabuga hennames kotriya wade sofa ganota kaalon guduna matin awun me oshowe ekkada phone naga lavajha fa no awun me headset alagen commit address ningen ek alaya alage rabba hamekani ekherewa wagutu koluga mi kora faafa ge sabunne emme boda insana
fa kasala ngidan hame gotta fa kassa nula insana ima boda heo mawga sabit kodde kamagi koba imam ibn qayyim rahimahullah vidalwani ena sirrun kula alukanta hopasabunne mehar ehme sirru misala ke ene ki awal sodaga de mihe evves mihe kanne ngidane misaka mi salafun ge bekal terega abu hind rahimahullah kiwa salafun ge bekal ekdek fan sahali saharwande rode hippe ekdek fan ambikam dunne kasne ge fan honne rode ekkame ekdek fan ki mi masekate mi ek wazifa node hindun hedage masake wada gannamaru midani khana hippawange kottu hipage den edu rode hunna duha magumatin komes fagir ka sodaga kollani den mase nimma mi adeven haviro kolo aisa aida mi huna nota amidar nayako regen ganasta korne den aida mi huna ke ami hekasne ge ta mi huna rode ekkame evara idumwerin eti salfunge bekadu kura alukanta siru kure ega manenno misala kawun me munima den dinuga sabitu matta ka faradu fasnamadu miskitan nu kura e samawunu ten oluwadane hennenno ekam heo misaka sunne alukame emme alukame namas alunme allah watta kai khalas tirkamak sirrun kura in alukame me bahattame misaka kombeduwako rufiya heda kurun evis miheka nenge kota ege sabun imam ibn qayyim rahimahullah dalwane egota kureve sirru alukanta ko sabun mi har bada dinu matika sabit ko den hame kota sirrun kureve fa sabun fa ka sadan mi agon me mislan jeka shukran jazakumullah khairan sheikh mujtaba hamid adal mere kure media mawdu ki fa kasaalun mere tibefunna me mawdu ga ek मालूमात देवी शेख मुजतबा हमीद निमेगे मेदी 29 मिनट में सिलसिला के अड्डिया फास्ट प्रोग्राम अलमंगे दुआ की अलमन की हेव बस अडवा हेव गतन अमल करा बेकमगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लेबुं व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 29 मिनट